wethembekile Jesu amalanga ngamalanga wethembekile Jesu wethembekile wethembekile Jesu wethembekile Jesu amalanga wethembekile Jesu. Hallelujah. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane nasemini siyambonga uNkulunkulu asinikelela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi kube yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane ethembekile eimpilweni zethu ewubaba wethu ongahlulwa lutho nje bazalwane ngithema ngimalana okokuqala izwe ngilishilo lelaphana kwabase Roma ukuthi lithi uJesu uNkulunkulu mayeme ngakithi akukho okungamelana nathi impela bazalwane akukho okungamelana nathi abantwana bakaNkulunkulu sebefakazile sebeshilo konke uNkulunkulu abenzele kona okwenzeka bese bubini nosekwenzeka sebebuye ngakuJesu Kristu eseyinkosi empilweni yabe sebusa ngoba bazalwane kufanele ukuthi mangabe soyinikelile impilo yakho kuJesu Kristu abe inkosi ngempela akubuse lithi izwi likaNkulunkulu enze konke bazalwane empilweni yakho kungabibikho wena ozidecide kona kahle kahle kufanele nje ukuthi mawuvuke ekseni uthi nje Jesu Kristu nanze yami impilo khuluma ngenze lokho odinga ngikwenze ngempilo yami nakulolu usuku nosuku manje ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu nasemini eseseyinkosi esengumsindisi egameni lika Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane ngizocela siqhubekeni nokudumisa uNkulunkulu kafishane sidumise nje ngeculo elilaphayana ku number 18 egameni lika Jesu. Uthando luka Baba lunje ngolwandle lumanzi lujulile luyazeka yini pholwa finyelwa
Siyambonga ke bazalwane uNkulunkulu egameni lika Jesu, siyambonga nje kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu esewuNkulunkulu phezukwempilo yethu. Kungekho bazalwane uNkulunkulu akushintshayo. Kungekho kushintshayo kuye, yena uhlala eyinkosi njalo. Kufaneka ke nathi singashintshi lutho ngempilo yethu sesingabantwana bakaNkulunkulu. Sihlale njalo sisho sithi uJesu Kristu uyinkosi, abuse phezukokuphila kwethu egameni lika Jesu. Bazalwane ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi ngifike la phambili angangazisho ukuthi ngingubani. Ngingumama uMamvelase, nami ngowakhona la eRosbom. Bazalwane ngumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe, ngithethelelwe izono nje besasha bazalwane ukuthi ke mawumntwana kaNkulunkulu kufanele izono uzivume, uthethelelwe kuze uhambe uye ekhaya mhla uNkulunkulu ebuya ezolanda lo mphefumulo. Nje ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi ke usinikelele ngenceku yakhe umpostoli uNtsibande ukuthi ena ke asifundise ngalendlela afundisa ngayo. Noma kulezi insuku bazalwane ngingenalo ithuba lokuthi ngilalele ngoba ngifelwe ifoni. Manje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane eseyinkosi, esewumsindisi uJesu Kristu eseyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nami ngilindile bazalwane, ngilinde ithuba lami lokuthi ngelinye ilanga liyofika leliyalanga ngivume phambi kampostoli kaNkulunkulu amthumile nakulezi insuku. Ngithanda nje okushiwe usisi lo besuka la phambili esho ukuthi ena ke bazalwane singabantwana bakaNkulunkulu sifanele ukuthi ena ke sibambelele eqinisweni nje. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke abantwana bakhe asebefakazile ngakho nje kulesi sikhathi samanje. Ngiyacabanga ukuthi ena ke sekufaneka nginikezele kubantwana bakaNkulunkulu, siyeni emnikelweni egameni lika Jesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu nasekuseni abantwana bakhe sebenikelile nje. Ngicela uMamdlakude asibongele umnikele egameni lika Jesu.
Bazalwane siyambonga uNkulunkulu abantwana bakhe sebenikelile bazalwane kulesi sikhathi samanje. Ngicabanga ukuthi sesizoya ezwini ke bazalwane sesolungisisa inhliziyo zethu uNkulunkulu esezokhuluma asibonise bazalwane la esingenzile kahle khona mhlambe kwenye indawo ubone ukuthi hayi lokhu ngiyadlula lana akungibambi kodwa khona mhlambe okuzokubamba manje nje uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi asilungisise inhliziyo zethu bazalwane sesizomlalela ukuthi nakulolu suku usihlanganisele ukuthi sizomuzwa ukuthi uthini. Ngizocela ke ukuthi ke nginikele kubabudla kude leli thuba ukuthi enake ayeze ngaphambili azosethulela inceke kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu uyinkosi.